جبوكو سري وانا كي تفلي هف نبا تماشوان انهجاج بركو نافين قالا جروبين چكدارو انتيكا وغريب لعفريني انا قالك جاران خلق حمزات وعمشاتان تفلي هف دكا دو جروبين چكدارن گریدای هزین اپوزیسیونا سوریه نه دبکو هنه کی تبلیغی جماعت چی بمش بروی کس ویدم ویا کی دویجم جه سلطان سلیمان شهر دبیجن عمشات فرماندار وی ابو عمشایا گروپا حمزات جی گروپا که ترکمنه فرماندار وی ابو بکره هر دو جی هزین اپوزیسیونا سوریه نه لیج آلی امریکا و جالی وزارت خزینه امریکا و هاتنه جزا کردن جبوک هون تبلیغ نکرد از ویج وارد بیشم حمزات و عمشات جف جدانه لناحیه راجو لهریم عفرینه چکدارین حمزاتان دستانین سر مال و ملکی خلقی مافناس و چالاکوان سویل دواری مافین مروفانده ابراهیم شیخو که بخواه خلق عفرینه جرودا ورا گوت برپرس آبوریا گروپ حمزاتان ترکمنی محمد عطریه للراجو جه خلقه دخوازه که بلگین فرمی ین لدزگهن حکومت سوری قید کرینه ببن جوان را پیشکش بکن جبوکو اثبات بکن او ملک و مال اینوانن یعنی تاپو کرینه وی کسی جنبین هر دو گندین مسکه و درویشی داخواز کریه که بلگنامه یا مرنا هفجینین خواه ببن اوفیسا آبوریا حمزاتان ایرو پنجشنبه لباجار امستردام لهولندا خو پیشاندانه که جبو پشتگیری عفرینی هاتا کرن زردش محمد که یک جبر پرسین خو پیشاندانه جلو داوره گوت خو پیشاندان لمیدان باجار امستردامه جالی جوان کرد و هاتیه کرن جبو پروتستو کرنا بن پیکرنین گروپین چکداره لحریم عفرینی خو پیشانداران ایرشین گروپین سلطان سلیمان شاه عمشات لسر گوندی کاخ رژی شرمزار کرد خواستن چکدار درکوین و خلق رسن یه هرمی وگرنه جهیوان have patrolled Kurdish streets in Turkish uniform. روز باش امیر وقت کرد هولندا امیر درس کنینا لتحدم شبو عفرینه شبو داینین روز آقا بتایبت کاخره شبو کنکوژیال کاخره چوبیه جوانا دبیجن و نبتانینا امیر برن لدلی مبارایا امیر همینا عفرین دما کنیز دارزگار کنه جبن نسلی داگر ترادر کبه و با آزادی بجید خلق مای عفرینه و همینا ملتی مای لأوروپا همو در کبن و عفرینه یارا بسکنن و بیدنگی نمینن جبرکو عفرین بحوجه مای بحوجه تشکریه يرو ام ليفر جفينا قشكي كرد بدس بمل لامستردام لساحه دام ام حاضر بنا شبرقو براستي اشاره سرما اشاكي زيدا مازنا خاصه سر عفرين وسر جندي كونخري پر کس هنه کوتاه خورنه پر کس هنه اختطاف بینه حتی نکات تران عمزون مسیری وان مجهول لکرن لی ام دیوینه ملتی ما لحر واريكي لحر صحاكي لحر لبيشي سفراء الرابن لخدماتي كوريدي هكابن ممكن ياك دست ياك مدد ياك بلاد ياك زمان انتي بهدر كار بكن بس بوسي وكيدكم وبي شاكي كردان شاكي ياك تشيل عفريد تشيل شانغال تشيل باكور باشو جرام طلبه شاكي ماكي ياك ام بيبين جوهر حاضر بس لسوريا شر دنابرا گروپین چکدار زیده بویه دست پیکر بوی شر جبر گلک مصلحت جدا جدا او گروپین چکدار به هفت کون گروپک هیا ناوی هزا هف بشه خو آمده دکه که ایریشی چکدارین گروپا سقور شمال بکه حکومت دمکیه ائتلاف اپوزیسیون سوری بریار دایه ادی سقور شمال نمینه وره هلوشاندن جوه دمیوه ادی آلوزی برفره تربون پشتی وی بریاره چکدار و آلیگرین سقور شمال لناوا باجار عفرین جی درکت بونه خو پیشان دانن چکدارن هزا هفبش خوشبو ایری شال دیجی چکدارن گروپا سقور الشمال آماده دکن او کتنا روشا آماده باشیه ده پشتی که وزارت برگریه یا حکومت دمکی یا اپوزیسیون سوریه
بريارة هلوشاندنا جروبا صقور الشمال دابو جروبا نافبهري أو بريار رد كربو وتفلي جروبا الجبهة الشامية بوبو العسكرية من الصف الأول في برياره هشتيا كوهيزا هفباش كوجهردو جروبين سلطان سليمان شاه بفرماندارية محمد الجاسم أبو عمشة وفرقية الحمزة بفرماندارية سيف بولاد أبو بكر بيكتي خوشبو إريشاكي لدجي جروبا صقور الشمال بفرماندارية حسن خيرية آماده بكن دربارين فان كوكيان دا همام عيسى بسپور کاروبارن گروپن چکدار لباکر سوریه شتورا مدیایی یا روداوی را آخوی. وزارت براوانی یا حکومت دمکی سر به ارتش نیشتیمانی و بریر هلوشاندن گروپ سقور دا پشتی چند ماهان جناکوکیان. فرماندار انوی گروپه لگل صالح انبوری کو فرماندار کل جبهه شامیه جویانو پیشنیار کرنه کو تفلی شامیه ببن. بریار لعوده اپراسیونان لحوار کلیس هیا به هلوشاندن گروپ سقورو تفلی کرناوی با ناورزن گروپن ارتشان اجتماعی. پشتی بریار وزارت برگریل هم بر سقور الشمال چکدار و آلیگرین و گروپه لناو باجار عفرینه یه داگیر کری خو پیشاندان لدجی بریاره کربون. حسین عمر روداو وزیر درو ترکیه حکام فیدان اشکره کرد که ترکیه آماده لگل سروک سوری بشار الاسد بجوه و اوجبو سوری پشتگیری چارەسەریە که سیاسی دکن. فیدان گوت امریکا آلیکاریا یپگه دکه و روبرکی برفره جخاکا سوری کتیه بن دست یپگه با آلیکاریا. امریکا سیاست امریکا رخنه کرد و خواست که او پشتگیری امریکا جبو یپگه داویلی وره. هولن حکومت ترکیه با آسای کرنا پیوندین خواه لگل سوریه berdevamın. Daha fazla göç almayla ilgili endişelerimizi Wezîrê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan roja pênşemê mêvanê dîska sernivîskarên Ajansa Anadolu bû. Derbarê çawaniya asaykirina peywendiyên xwe li gel cîranan bersiva pirsyaran da. Esad yönetimiyle yani لقال حكومة أسد دمك زيدية بأوايا كي جور بجور ما هفديتن كرنا جاء آلية استخباراتي وسربازيفة جاء أنجام جفين أستانايا وأوري كفتنا سربازي كوما لقال روسان كريا بتايبتي سنة 2017 دا نها شركي كيم هي تم الملانينينا روشك بيدنجي هي جويدا ميفا أم دوي كده الفكرين بينغافان بربچارة سرية كهردمي بو هنك مجاران بافيجن Suriye ile ilgili değerli arkadaşlar biliyorsunuz Fidan amaja boya keda Türkiye amadeye li gel Esed bicive û piştevaniya çareseriya ke siyasî li wî welatî bike. yani siyasi iradenin en üst düzey. Raxnel siyaseta Amerika li Sûriyê girt ku piştevaniya yepekê dike. Bi gotina Fidan rûberekî berfireh ji axa Sûriyê dagir kiriye. Bir de 1/3 tarafı ياكل سر سيج اخا سوريا جاليه يبكيفا هاتيه داغير كرن كو امريكا بشتفانيا واندكا لوان نافشين داغير كري بتايبتي سامان خزائيين دولمند هنا كو سودك وان امازن بو سوريا هي سريده بترولا بنارينا من اگر چار سريك هبا بوي اواي كو تركيا تخوازه سوريا دكاره باساني پزگريكندن چار سر بك rahatlıkla çözeceğine inanıyorum. İstediğimizi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o konudaki Berpirsên Tirkiye berdewamî tekeziyel asaykirina peywendiyên xwe li gel Sûriyê dikin. Lê berpirsên Sûriyê çend caran ragihandine. Heta hêzên Tirkiye li welatê wan bin asaykirina peywendiyan di rojevê de nîne. فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی تکز دکه که دوی پرسکریکا سوری بریک سیاسی وره چاره سر کرن. عبدی لگل فرماندارین هزا بناو جیش السوار و هزین باکور دموکراتیک جویه ده جوینه ده تکزیل سر و یکی کر که دوی کریزا سوری بلحف کرنه که سیاسی چاره سر ببه و هزین اجتماعی و دموکرات به دیالوگ و کریزه چاره سر بکن. فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی دبیجه دری وانج بو همو آلیان وکریه یین کو یکیتیا خاکا سوری د پاریزن آلیان اجتماعی ادلب جی د نافتا شاندک دانستاندنان یا اپوزیسیون سوریه لگل جیگر وزیر درویه ترکیه نوح یلماز و برپرس دوسیا سوریه د وزارت درویه ترکیه دا مصطفی
یوردا گل جویا لأنقرة وجفين بيكات ده جفين دا پیشاتن چارەسەریە سیاسی لسوری روشا امنی لهرمه روشا کوچبرین سوری كل تركيا دمينن بفرهي هاتا قوتو بيش كرن نونري انجمن اجتماعية كرد للسوري ابراهيم بروجي د جفينه دا آمده بو هروها شان دا دسته دانستاندنان به آلیکارا وزیر دروی امریکا جبو کاروبار روجلاتا ناوین باربارا لیفراجی جویا و روشا نافچه گوتو بیش کرن